nivuke nitye ngoba uhambo selukhulu. Ndiyavakala family ngomhlazi malume kuthiwa silala inyembezi tatu xaba silala inyembezi nivuke nitye ngoba uhambo luselude. iBhayibheli ithi emveni kobetyile wahamba iintsuku ezimashumi-amane ngokutya iplate enye ngenxa ye-strength namandla awafumene kulaa plate. So namhlanje le nkonzo abongile akhona, le nkonzo akhona ngoku njengoba ndimile mna kamandi ndineselebekiwe yena ngoba kaloku ngoku siza kweSeries kuthiwa kule bangcwabeni xa ibabela ndithi into endizoyitsho namhlanje kunokutya ndize nako elizakala liphuma kwelolo uthi ngomso xa uphinde ufeyisana nobomi uzifune strength for melele uthi nezinto ukuthi uba ngekho uzenze uphinde uzibone ukwazi uzenza endaphinde ukathi uzibonela ungazi amandla uzawathathaphi namhlanje uzawufumana amandla kwamandla azofumaneka namhlanje kwamandla njengoba amandla uzawafumana namaphupha ebefile azawuvuka because uzawuqala uphinde ukwazi ukucinga kakuhle. Basically kapho enamsebenzi bayibule apha isiqalela ngoJezebhele. uJezebhele yayiligwirhakazi elikhulu elikhoyo eBhayibhelini. uJezebhele wayeligwirha elikhulu lilapha eBhayibhelini ngoba iBhayibheli inawo namagwirha. wayelelini uJezebhele and ayilogwirha nje ligwirha likwi-leadership ngoba kungcono kathiwa lihleli phansi nje likwi-leadership. kuthiwa wefa u-Ahabi waxelela uJezebhele into eyenziwe ngu-Eliya kubaprofethi bakaThixo ngoba u-Eliya wayebabulela abaprofethi ayingobakaThixo abaprofethi bakaBhali, false prophets ubabulala bonke. Wakuba u-Ahabi wayecela emfazini uyenzileyo pha ubulela wonke abaprofethi bakho kusuka umfazi namaprofethi uthi uJezebhele uqala bawuhambe uthi ithuba bayindodakhe uthi hamba kuyoxelela u-Eliya uba apha ndimbambe khona apha ndimbambe kusuka umfazi uthi apha ndimbambe khona intloko yakhe nje ayigcina ithi iBhayibheli u-Eliya wabeka iBhayibheli phansi wabaleka ubaleka izwi lomfazi yeyi kukho ababalekwayo ukho ababalekwayo bendithile bendiqala thatha amahapha bonke abanye babaleka ubulela amadoda 800 kodwa ubaleka umfazi ubulela amadoda kodwa ubaleka izwi lomfazi umfazi uthethi uthe apho ndimbambe khona u-Eliya mxeleleni uba ndiyamfuna laa nto yenze namadoda 800 zayenza kuye iphinde indoda iyabaleka iyomxelela uthi umfazi wam ithi iBhayibheli wabaleka ebaleka uJezebhele ndizwatsho kuwe kunempilo siyiphilayo bayabaleka abanye bayabaleka suka nesibindi kuba bonke isibindi sakho kwabanye babaleka uziqalele nje ubani ndiyambaleka impilo yami yonke. Kukho abantu azawufa before time ngenxa yongababaleki ukuze uphile ixesha elide. Kukho abantu afuna ukubabalekile uba thina sewuhleli umandi ekhaya ukumbuze notete ekhaya wabani abantu ababalekayo empilweni yakho wabani abantu otheni ubuze nomfazi kosazi wabani abantu otheni abantu ababalekayo ubabona nanxa sebefona ungabambi neecoms zabo
Uyabalekwa kimi. Ilibona babaleka Eliya, xabaleka Eliya wafika entabeni. Le ntaba kafikayo wenza umthandazo. Wenza umthandazo Thixo ithatha. Icela ufa. Icela uphile. Icela ubulawa nguwe endiwe ngibulawa nguJezebeli. Kwalo ukufa kuyafa ukufa kufana. Ukufa ungayicinga ukufa kuyafana. Ibalulekile into uba ufe njani. Balulekile into uba ufe. Baluleke kakhulu. Baluleke kakhulu lonto. Baluleke kakhulu. Uthi ngicela undibulale. Umbuzo ngoba ubaleka ukufa kuJezebeli utheni uzocela ngapha. Ngoba indlela yofa balulekile. Nendawo ofela kuyo ibalulekile. Nesizathu ofela zona sibalulekile. Ungafitha ngesidenge. Ungafitha ngegwana. Ifatha ngegoha. Sonke sizawufa. Kodwa indlela esizawufa ngazo asifani. Nesizathu esizawuzifela asifani. Ungafi. Manje madoda neqhenqa mame. IBhayibheli ikahleli lapha kwesixeko. Adothiwe esiqekweni ngenxa yeqhenqa. Ngoba iqhenqa liyabulala. Bakhutshwa ngapha kwesixeko. Kodwa iBhayibheli mina ekuseni yavuka indoda yaphenya kwenye sihlelele ntoni lapha. Sithe sife. Masibafi. Sisonke izandla. Yakuba sibuyele esiqekweni sizawufa. Nalapha kule ndawo sihleli kuyo siyafa. Siyazilahlela njabani zethu. Masife sisilwa. Masife sithithiphi. Sizawufa. Kodwa uzawufa usenzani? Uzawufelaphi? Uzawufa phakathi kwabani? Sonke sizawufa. But ukufa akufani. Nendlela zofa asifani. Asifani. Kukhona ukufa okuzisa usuku. Khona ukufa okuzisa usuku. Kukhona ukufa okuzisa uloyiso. Kukhona ukufa okuhlazisayo. Kukhona ukufa okusisiphuko. Kodwa kukhona ufa ubheka ufika uphemlele indoda. Athi sefile engathi ngiyamfika athi ukhona. Nomuntu ufile kodwa ipresence yakhe isekhona abaphilayo abakufaka bhekebheke. Kalumele wakho ungafitha ngegwana. Ungafitha ngesidenge. Ungafitha ngegwirha. Awufayo ufethe ngegoha. Sihlelele nabo. Sithe sife. Wabuza umnye neqhenqa wathi asawutsho wathatheka omnye. Wathi ndawo yofela le. Waqathaya waphatha ngokwesithathu. Wathi ndawo yofela le. Ithi iBhayibheli yaseni babambana. Sethe zotho. Izotha mthatha lo bayidoni lihleze phansi. Bathi masiphakameni. Masibambaneni. Ayondawo yofela. Ndawo yofela le. Ayondlela yofa le. Ayondlela yofa le. Ayondlela yofa. Ukufa akufikelelwe nguThixo. Ukufapho athi umkhahlele mdala. Athi ngizawuhamba. Ngizamduluka. Ukuhamba ngizamthatha. Abize ifemeli yakhe. Abize abantwana bakhe. Bafike beme. Kube kwinto ezithethwayo. Uzawuhamba. Amazakudinela umuntu ohambayo. Abalulekile. Kuthi uyayonela. Uzawuhamba lo muntu lo. Uzawuhamba. Athi ngiyahamba wena mama. Ngiyahamba. Ngicela ningivase. Ngicela ningivase. Ngicela ningivase. Ngabe uzawuhamba abantu abanjalo. Uthi sekangakwazi uthetha. Kodwa mase kufika ihla lohamba libuyiswe.
ubhame sifuna ukufa kwaNzolo. Sifuna ukufa kwaNzolo. Sifuna ukufa kwaNzolo. Asifuni ukufa kwenkosi. Uma ufike kuthi ungene ekhaya, hayi sifuna ukufa apho samtheka khona. Ungene emzini owakhileyo uyaphumela khona. Awumanele ukufa siyafana. Wethu Esau esawuhamba wabishonyana bakhe wathi isali ngibisikelele ngizawuhamba wathi khona masakufuna wathetha kune before ngihambe namhlanje ngizomvusa lawo kweseres awuyufa phambi kwexesha lakho awuzubulawa sesifo phambi kwexesha lakho esosifo kanti sakubulala sasivala egameni likaYesu igama izobulala phambi kwexesha lakho awuye khonani phambi kwexesha awuye bakhenza bayishina awuye bakuleza bayishina awuye esasibuka basithina awuye wena uzawuphila iminyaka egcweleyo. Bheka phambili kuthiwa bheka phambili abanye belinde ubabulala kuthiwa bevizinto kodwa ayikhona ayingawo amadoda leqheqa umkhosi luzayo ndizotho kuwe ndizotha khuphani kunene kulophakama ukuphinduze izigqi zakho awuzayo this time zizabethusa amabhrisha zethusa utshaba anebenileka uzawubalela bona. Ulemia uyazi bakupha abantu abahleli nje banexhala lofa bephumile kusele ngazazi nokuza ubuya na jonga iBhayibheli lithi watsha kwesisomo wafumana amandla wahamba insuku eziyi-40 insuku esingabi mina kule meal ndikunika yona namhlanje uzawuhamba iminyaka eyi-40 angithathanga bethokuthuphe bani uyahamba awuhambi angithathanga igama lakho livale lebhodleleni ngoba lishulumisayo wena kubani makakafuke ubani egameni likaYesu waseNazaretha masiyake esosicima liphule legama usazawuphila. Nami iBhayibheli lithi wesiyale phansi iBhayibheli lithi iBhayibheli wathi esahlela lapho walala uLeya wathi uLeya uThixo ibambe mfundisi ungakubalekela ulala ngoba uthi usebenza kakhulu abantu kabelele. Yini lesifona uvaje ukuthongo nje ukhohambe uyolala mhlawumbe ikhona ukuthi bafuna ukuncokolela yona ngoba kudala uhamba udiniwe kuphumule maneke nosheba ngoba ukuthi ufike noyimini kuphi amagama akho.